Zbog najavljenog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni, lekari savjetuju da se bez preke potrebe ne treba izlagati direktnom uticaju sunca od 10 do 17 časova, a ukoliko putujete da izbegavate vožnju u najtoplijem delu dana. Konzumirajte što više svežeg voća i povrća, izbegavajte kafu i alkohol i unosite dovoljne količine tečnosti. Kada su u pitanju ovako visoke temperature, preporuka je da se u kućnim uslovima održava sobna temperatura, koja tokom dana treba da iznosi do 30 stepeni, a tokom noći oko 20 do 24 stepena. Ukoliko morate da izlazite napolje, preporuka svim građanima je da nose šešire kako bi zaštitili glavu, naočare, laganu i svetlu odeću od pamučnog materijala uz obaveznu bočicu mineralne negazirane vode. Danas smo prošetali ulicama grada i pitali naše sugrađane kako podnose visoke temperature i na koji način se rashlađuju. Poslušajte anketu kako Zvorničani podnose ove tropske temperature. Kako vi podnosite ove visoke temperature i na koji način se rashlađujete? Uglavnom dođem pored Drine, penzioner sam od 11 do 3 sata, posle dođem u kuću, stužiram se, ručam, popijem kafu i tako. Ovde i vjetra ima i ujedno i po crni. Najviše u kući sjedim, klima i malo iziđem pored Drine. To je to. Pa u vodi naravno. Ništa, ja sam bila na moru i sad ovdje podnosim ovako, a inače toplije, oteže. Recite mi kako vi podnosite visoke temperature, na koji način se rashlađujete? Hladovina. Jedna debela hladovina i malo toplije napitak, a malo hladnih, savsi tako kad. Djeci ja dajem tople napitke, manje i onda se iznoje i sve. U hladovinu. Voda, hladovina, tu je. Drina, Panonsko, to je to. Voda, sokovi, sladoledi, to je to. Kako podnosiš ove visoke temperature i na koji način se rashlađuješ? Pa dođem ovdje da uživam, ali ne mogu kad je ovako visoka temperatura, ili dođem ujutru ili navečer, znači kad je preko 30 ne smijem zbog zdravstvenih problema. I nađem ovdje zanimaciju. To mi je sve, mislim, ne volim ništa drugo, to mi je opušta me, hobi, upetu svejedno mi, ali to je to. Hronični bolesnici trebaju da se strogo pridržavaju propisane terapije, da redovno kontrolišu krvni pritisak i ako osete bilo kakve simptome vrtoglavice ili pogoršanje opšteg zdravstvenog stanja, da se jave svom porodičnom lekaru.